sans menottes wala ntongo itskointi rende de service rongolao service de ini ya Nanterre ikomba kula mtu asubsone wao na ntongo zahali mwaibiri wa de ini Sarkozy avira na wabaki donc rende vavo wami garda viani ifanya 35 heures lera 30 nansa wakati chililiwa sa paruhana na halatiso koyonsi yani tichililiwa wala kavasi suite harma en tout cas ma gendarme wao kawa parantongo ya hutsongesa hii enquête continue de lazimu shisharia watu waelewe mbavale gendarme tsila décider o devant mtu rongolo procureur de la république unu da ordonné il levé garde à vue il voudrait ah oui continuer vavo il va procurer gendarme arongo amawaye arma zintongo wakora enquête kawa parantongo itsoko yonsi kamba ya compromettant wakati wo procureur atwa ya mrimba richilili donc iserenge androngo emba izini tizifungo deini garde à vue ini audition na vavo isho sharia wakati kamba va soupçon harmantongo fulani wao usiri wa wende wadisiwe na imana ya perquisition de butunda kwelu amba vale ntongo zile wambilo azo kavasi karsina bunduki karsina dokuma za rakofanya mpango wa huwa mwanadamu zitongozo pia siparo na mbaka waono dokuma zatu zangu binafsi bami mtu nifanya siasa zina parti zina statut zo pia wazono zina programme politique ni fanyao zina déplacement za siasa ni fanyao zo zwatosho Mshida mara kabla hujadila tena alikanza lijue ebanu shinitendo da shia kazi komori babisituna siji babiri shetendo shakanza shiuse raisi o masiwani ngaweza nzwani ngaweza hongulo mhono ebanu wetu mlandazi deza ukamba rakotsa runwe rais azali rakotsa kana mpango wa tashimisha sasti non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Endazi. Wasika jina tena. Rambilo namna hiyo, wamitambilo namna hiyo. Amba ana kumuri wajue. Oui, c'est lewa. Yo ana hiyo raka javiro mahakama zimaka voilà, yo haki wa komoro wajue. Wamitambilo, nsi soma fete ntini. Enquête préliminaire pour association de malfaiteurs en vue de commettre un assassinat et une activité de mercenaires. Donc, ça veut dire quoi? On a dit ça, assassinat ni de Nsabilomba, des chefs de l'État comorien. Azali. Wakati polisi yangi ya dagoni, yo de nchoga ananose. Simwambia mba, yo mzaha donambia. Nana tsaparo kana mpango wa humuhara isazali. Vavo usijewa. Anambia sisi yo de nchogo rakoja. Rejero hurenge, haho, rende rahanke. Tsombea hinza tubasi. Wazia nyumbade halo itundwa wapara warenge dokumako rende ho maswala wanzisa pia yahusu mpango halomba na kotika harma wantu ikombara kotar mwera isazali na nsirege nisisintie ndongwemba harma zitongozo mpango kavaparwa na stisha ditoko yenye saomba valeti kana mpango harma ifikira au harma mabuku au harma zitendo tongozo kazaparwana deimana ma inspecteur wako ni toro jwaro ngamba wavorso mishahuri mana karapara ntongo ya utsongesa ruti wala san préciser tena bakasina sursi wala karsina contrôle judiciaire ya hutunda mbavale do amiraia libre nzojwana fanyezi déplacement zangu nende vonza hao kabasi ntongo itsoko yonzi samani ba besto mshinet kana njwe e on ro ko jema mara tenio ko doni hao wabalia ani madandara ko jebali bien sûr ye janam na ndini ani illa wana parce que Faransa procureur de la na izitunazi fansha Komori ino madandara international ya lawane wizara ya Komori au nu de Faransa wao zika jamii hindi nata za hajaji Faransa hiyo kaitsojwa ya zahanda wao kaatso rongwa ivahani ntongo ya lawa mbaila de Comores au ila de Hunde de procureur de la République wa Paris
da atsaha zini zifanyishie donc vavo na mji eledzewani wa msele wa mbaini be wao katujwa ngwamba wao kasiru mwana ikomorbe wala be wasiru mwana ifaransa de sharia chez faransa procureur de la république vavo mtatuma ndio numba komori au yo mahadisi Maître Mshinda, fikirika ya mahadisiano ya heli endao yabonga rjo ujofsi kutena rje kentiri ana nwendo ndondo hoka wa kumori ona nyora hizo amjozi sa malanya si Shamsuddin Maafu kokando gozindo mara ya handa harumenti ya Faransa harumenti ya saya komori wandu ani zinogozala uzifanyishe komori wandu waritoa hono itsongezo wa komori wali yo Faransa wakati lonono wanje uhara yokaya ebano aba hando gozifanyishe ngarjodo fungwa kariro ngowa aunga si watu wa siasa aunga remwa zadi donc zinongo zinu Afrika Shamsuddin uzianshi uziono kairi urambie mbavi yeheli wazianshi ne heli wo fikirio ndogo hamala zinu ataleo zijoko tawa komorua solani kezi kabla humba maana Shamsuddin mrongo na kusani precise maana lazima zijulo ani waja amba wakati ratola harma yaferine na libere wami zirenge azma mansishtaki vani taharma hu rengele za plainte yangu mkini maudo au shao nsishtaki maana yo rongola diffamation de nafanywayo na diffamation ewa ti kazo ashtendwa tikaanza tongo baisha kawapara tongo bei yenda tu tan par ni sitewe harma tongo yo inipua shewo selon moi imenye ntongo nyingi harma ite donc senda nashtaki ni tozitia na harma zimedia za Faransa hata watu wajue amba ntongo za jiri kadha maana wami raia sina ntongo ni jiro procheo leo tijipara harma mihono ya maenquêteur komba zintongo zini tazijwa mando wala mwiso yo farudi tito lisha namnazo za vira wala nakusema toe precision wa Komori au wa Rishi wa ele sema ingondo ashtaki contre le X au X okay wa contre X wote si jwa mtani naam Shamsuddin ngao mdogo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waranyeda Badirliovani na mungisomihi tijamana shtiku areta be hadi manzapari de halilo na wanyo radio RTMC simfushila marahaba wakati kawa leo musi shanshi stongozini ile wananyatu wanti pia wazikie wazone wazijue waziansho viwatoe harma hamo au ruambie zia ile ambade za lazima wazidunge washizilizwa Komori vonsila mademlio assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh doam mwananyanyo Shamsuddin Maafu président wa MPC mouvement pour le changement ya Komori atu kama zingwa venze ya maudu hamarde halo muzijwao karjurongo wana ikati de kwelu mana kasina mtuila mba de rimriao wala kasina mtuila mba yani de lazimani rimrie wakati kama lazimani rdailie za haki zatu zai watwani zai insi yatu hal suala hili ya madenaji swalo sirenga ushaba hulijibu haufasaha kama Mwenyezi Mungu avenze na Mwenyezi Mungu ansaidie nilijibu hiyo bade ya lazimwani handa nini tsan mwambie namba yani msirie wala muskena tongo itoko hiyo ntina taradudi ya ukamba mrie ya ukamba yani mtaiz haki zanyu ya vili nitani voshele mwananya tu mtumuhu batu Maître Mshinda zoilo ambade azaleza mana zode zalazimwani na zdemarshilo ambade azfanyao zode zalazimwani na harmo ipartia hilo ambade aenda nayo wote mtu hilo ambayani mtu ukamba afanye stero marde zoilo ambade askizoso wakati ongea harma upande wangu nongojao namba zoilo ambade nazienshi wamikazantukia wala kazan fedhi wala kazan tushe harma tongo itoko yonsi haukamba yani wakati kama mwanadamu akubali amba yani ana conviction politique ana conviction ya ukamba adele watu anwahe yani yonsi tumhijiri yao yode ya lazimwani donc wami personnellement kayan touché bevani amba yan touché de wakati kawa leo mtumshe wangu na hiyo haki a interroger wajao
unumtumshe ikawa mbaola desi aswani liazi hakina jao zau mtumshe na zau wana arengwa atabadzwa na wana wahe yani aende harma vahanu mardevani ikawa mbayani zivahanu iliyo mbayani mwanadamu lazima ani avoende be alhamdulillah rabbil alamin hodo vahanu iliyo mbayani tama president na ma ministri na wantu walibwavu iliyo mbade wali wa harma nchini wao vitwa vavo tisirongwa mbali lazima na vitwa vavo ben sirongwa mbayani yani karatezwa sheri wala kara sukumulwa kara remwa menoti kara fanywa toko yoti be renyese wa wasi makomorien renge mfano par rapport na zoili ambade rise sho harma maswa yatu wami personnellement ika expérience ili ambayani j'ai vraiment apprécié parce que tient charmant ntili ambayina droit ntili amba mwanadamu respectewa ntili amba tajiru detenu accusewa au wa malfaiteur na wao mtu respectewa wanovu la vahanu ili amba ulo disi ungia uhentiwa ustahiwa uangaliwa namna ile amba dezala zimwani par rapport na wasi ili amba maislamu ikawa bara harmenti ya Komoro risijamba maislamu a 90% render para harme ziva zatu amba wananya ili amba wafungwa na o ili amba wasaidiao na mamilitare ili amba wafanyao waswano sama hojo wali samadzi waishar mwanagisi wavola shahula shilo amba shahula shitwalilifu render para amba ule ili amba arungulo amba ukafiri yani arriva ustahiyatu aritukuza haina mnaika wala diside harmo idini yatu donc yani yo experience ile amba wamiti passe na wami ni simia wawe ile amba de mavamana ile amba de warvinga warumie usilamuo warumie istrezizo warenge mifano yo wairumie mana mwanamranye ile amba datulwa shivani islamu ana ajiluhana ba meso islamu ana volo education na tarbia ikawa mba itarbia yo meso toujours rimrumie betilwa sonda ndamvunza ngemindu rimtoesho rimpoekui wakati ola disa ahilava vo insiatu kesi na faida na uyo donc hazizo ni sando ngwamba kweli rirengwa ridebarkewa morma malfaiteur mari wantrilio amba yani kana maana wantrilio amba yani ma poseur de bombe ou ma yani sijwe tukotsha ni rongowe wasi personnellement dagon hangu na wana ngwala la 5h du matin rishushwa harmwa magari ya paramanane na ma militaire ili ambayani matini yani ma agent de secret na ma volisi ili ambayani ils étaient armés jusqu'aux dents marwa koja harmatini dagolangu lizingizwa pia na ikartie zingizwa yonsi pia ringi wala bubulwa mlongo maor namna ya ukamba kutsa uvunzwa yani ribwa mlongo ruwa karibisha wangia ruwa hensi hasta ruwa disantu muzaijiri ntini warambi amba a partir ya Einstein rahar ma garda vue marna lo metrim shindaza nyesa yani show yani keska mbao usera shivani be usigardewa hata hizo enquêtes zijue zifanywa wangia wareleza tuadisa wanamiamba parce que on est accusé de vouloir assassiner Azali Assoumani. Nous ni wam ti ces questions. Tidjibula Okamba, c'est le gouvernement comorien qui a demandé à Bariger gérer Reni Raretewa. Stoloas papier, Nazimanda, Nazitrongo Zontipia, Renyeswazo, Ritsigni, Risa, Rongamba Kawasi Trongo Chikoyonti Lambauyo, Isirtabisha. Donc, Rirengwa Sirfikira Badelema, Mansukensilema, Rahimola Avavo, Ramblambano, c'est à Paris, les Rendrao, Nanterre, ministère de l'Intérieur. Si Dingwa Wamna Mshewangu, Ribulu Amlongo, Karasukumulwa, Karafedrishwa, Ringia à 6h du matin, Rilawa, Rishukupari, Renderi Hensiwa, Hulindra, ici documents zifanywe, rijouer rireni, rijouer interrogation, ijouer. Donc on s'en rongo. Bardiswa masuala, mengon moyo metrimshinda rongwamba afanya garde à vue il y a 35 heures réalo. 35 heures. Wami na mtumshu wangu mtumshinda rongwamba afanywa garde à vue il y a 36 heures.
mtumshi wangu interrogewa 16 heures de temps. C'est le wamba 16 heures de temps ya interrogatoire, yani na mtumshe, yani yon zero. Ikao amba yani ajitwa fidia kiswa de watwan. Wami t'interrogewa à peu près 4 heures de temps. B 4 heures de temps yo ikamaori 20 heures de temps. B alhamdulillah rabbil alamina riviri rijibu ya masuala paspo ili amba ulo disi vukantambo au vukakada. B nsandrongo etu amba yani wakati kama mwanadamu kasi na ndrongo itoko yontili amba asijira prochaine nayo. Yani kalazima yake na khaufu katika mwanadamu yani ajitwa fidia hakwelu yani kaisina mudi na katide wa uvuka maana Mwenyezi Mungu wayo mvukisha mtu wasu wanzwani rongo ja namba mtu ikawa amba yani zintambo zikwelu kaza zintambo kaza kashiru uvukisha donc yani zikwelu desto uvukisha donc alhamdulillah rabbil alamin rila wa salama salmin mardalo metri mshinda ile amba azenyesa kavai jiri bavir wala kavai jiri tongo tsoko yonti rengwa fete rila wa fete alhamdulillah rabbil alamin regama la gonatu ripara wana watu halelo mbado wala zimwani riwapare kavaka tambu ya tongo tsoko yonti metri mshinda angeza hukamba waye asena rapporter plainte yo haki yahe na yo droit yahe. Par contre wami personnellement si sena na porter plainte wala tena na porter plainte wala mtu mshwanka tena na porter plainte be plainte yangu ni saade makomoria wonti pia waijue amba leo ra Faransa na leo haki yatu katika mbasi makomorien wanyu de rimlindano wanyu de rimtano murdailie na hurdailie yatu de wanyu hufanya soulèvement populaire ikawa mbe soulèvement populaire yo yani yo ya hudaiz haki zanyu musimlishe azali wala msilishe gouvernement yarangamiza na wawelu wa madawata warangamize hiyo de yangu ni mionio na ikamu sahamur dailie na ikamu saham dailis haki zanyu hiyo de mwambianyo maana wa mshamsidin mafu president wa MPC tisirege nyuma alaka wasintogo chore gya nyuma bersenda jusqu'au bout atampare za haki zanyu maana mwaipara za haki zanyu wasile rapara za haki zatu insha Allah taala na watu samahaje sima tsikana njowe maana ho ni sanro kaya wewe hushiliwa zile razine mshaha shiliwa zira kumya zirandara naam sikojobe la maruhavo nishamjam separewa maana hindi ni mshaha kujegeba bitumanye ba hayambeli kundi ya yuzisiwa maana hindi ni wewe hushiliwa zile razishashi ba wewe ushilazira zinji joko jabangu ndini sese leo ni ule hamshinda kapulka mshinda yafanya majenda ajarete wani obuya 35 heures maana hindi imasuala kaya bazar mahindi yani wami personnellement ntoshinda ndo wejanu kamba en tant que politicien za metripshinda toujours nazijibu maana masuala ya kujiswayo ya he be yangu personnellement yani ntoshinda njibu janu kamba ya masuala ya disiwa en tant que leader politique donc islazwa no lo disi masuala nto diswa yake musclé yani masuala ili amba ulo disi ya fond ya zoelo amba denis préparé na zoelo amba denis ta na zoelo amba denira unazo donc je suis responsable de quelque chose donc quand un homme politique comme ça il a une organisation parce que je ne nie pas voilà Tissiria mais j'ai une organisation parce que mon objectif c'est d'enlever Azali Assoumani de son pouvoir. Tissiria Tikubali voilà Titoy Haraya. Mon objectif c'est d'enlever Azali Assoumani de son pouvoir et je le ferai et je ne retournerai pas en arrière. Zinu amba des afaniwa ou l'autre ici ambanen tsane de assassiner le président Azali yiyo wami Tito Irongowa wala Tito Kubali mana yiyo yani shosterwa chapeu ukajua kujua tikati zijua maana tambilwa tikati tambilwa kama préparation byakai non sakana joie wankilu amba kondo préparer assassinat par contre wami de nakuzewa amba na kutane de nafanya assassinat na relewana ndo c'est-à-dire que wami tisina mihano ya mtoto wala tisina mihano ya damu na wasi harumu mouvement watu wo mouvement ili amba risidai na huana na zoili amba de Azali azifanyao donc en aucun moment et en aucune manière je n'accepterai pas aujourd'hui que quelqu'un aille assassiner Azali Assoumani ou assassine quelqu'un d'autre donc hiyo askari sivavu mouvement watu ukazijua shakuja kamengoni non watu wuzila mana kuzijua
voix préparatif ile amana kuzijua wala disi d'ailleurs Vous participez. non Fikira, je Mali, ça participe harma fikira bezo ile amade nakuzirongoa yani nakorongoa jaona wala disi amba yani ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'est-à-dire que j'interdisais les gens d'aller vers ça. J'interdisais les gens d'aller vers ça. Donc, en fin de compte, je prétendais, malgré que Azali Assoumani... Yani Azali Assoumani, malgré il y a maoula d'ici, womtwa peu, mtuilamba kana tima. Yani ntsanrongo jaunu kamba yani tsukubali wami en tant que politicien, en tant que opposant, nende tanjua tanrongo au nsaribe wantu au nambie wantu au wamiyangu nafusi au muvuma wangu wenda mba utawe wendo no masasine Azali Assoumani. Amoni kabla jina mrongo tsikadan jole ukaya wewe Shamsuddin Maafu yani mpango wakafasha nzoni juzi ukahujua shau harashe trust fanishi heli shukule shafanishi ha ili watu wazali shale wao jambo banaba gautiari yo hima yo panga wendo watu wazali harma ezila shetulo sha juzi hujua Shale 15 ile shongo. Shale 15 Shanzwani ukashijua shitindwa shazwani na kushijua na wamitish ID na wamitish kubali na wami olwa disi jelitskana ya husaidia na tosaidia maana kashakasha vize hondoto wa docteur hondoto wa Azali au hondomwa Azali shitendwa shaijiri nzwani s'il faut le refaire nami toshfanya. Yo je suis clair là-dessus parce que nzwani isilazimani hime na nzwani isilazimani wala disi idailie yijitafon wakati kawamba yani isidhulumiwa na serikali yezinu bada harma hosome mihono yehe polisi ya Faransa maswala mada yanu wajibu hena mnainu tuwajibu clairement haina mnayo na wami tuambia exactement nani si répéter na kamtani irongwe na shizungu ni tuirongwa tuambia exactement amba yani nisenda jusqu'au bout nami nifanye soulèvement populaire harma inzwani na harma ikomorion nzima yo tuambia yo wala tsatsa wala tsatsa bali. Je l'ai dit au service de renseignement de la France que je suis prêt, je suis prêt à faire un soulèvement populaire à l'île d'Anjouan et au Comores entier pour enlever le dictateur Azali et remédier le pouvoir d'Azali et instaurer comment dirais-je, les institutions qui sont bafouées et donner la liberté aux citoyens comoriens. Afikiri kaya Shamsuddin Maafu onesa zefikira zao uhusuze ngozi no heli zajiri abaha garjo nika bibi Shamsuddin ani madam Shamsuddin Maafu Najati ikao hayati ikao huenshi zenogozinu antake mrumshe wa Shamsuddin ne heli wajilo dagoni haho nizo wazianshi nikaanza lijue ani inamni kawo wewe kuresante zelongo watuladu kwa hamada ziyu na mdu mshewa mdu wa siasa tu baya. Assalamu alaikum. En fait, nous sommes Léo certes, mais on va se faire politique. Mais on va faire politique avant tout, je suis un être humain. Ici je joue en bi, ici je joue en gel. Léo, si je joue na dunga mtume mwanadamu ilomba asfikir hava maisha. Si je joue na dunga mtume admirer une personne si je ne vois pas que lutter à oui causer à y défendre, c'est pas une cause juste. Hangwami Léo, je parle de moi-même. Léo avait combattu. Sangui avait combattu parce que c'est une question de pouvoir. Ça n'a rien à voir. C'est une question de Yashubi Nadam. Hallo Nadam Alazman. Parce que le Haut-Tidza, Silewana, Nisona y Faransa, ce qui m'a apporté na Léwana. Justement, Léo, si Venzeli Léwana, Kawasiba, Kawasi Zulumu, Kawasi prostituée, il a wacho à un chi. Mais aussi dans les normes, Léon Skens Mwana Wasomo a voulu bourse en tant que maire. Si c'est un ministre, en thèse chez Mwana Wangu, ni moi-même. Je peux regarder, une se joindre à la dame, ni Mambiamba,
alhamdulillah ni kafiri rongola mbali kafiri. Mais par contre namwangalia wananyatu wa mamatu iliyoambaliwa wasinsha wensiatu leo sto ampesa zao mwenyewe uzui mali yako c'est que tu as de chef de chair usomesa mwana jansi que ça soit mwana mtu baba ou mwana mtu mama amutsahaz lazima nwendo nda mendier parce que c'est de la mendicité ningi hao ministre nous frapper mlongo il y a pas de dignité et que leo hono Nisitensi da bonangu mwanangu afanya ziepreuve zahe asomo ajoaz airwa avulamba bon una bourse kada sans que j'ai demandé me joue leo on a i richesse à tout comme certes rilewa na wadzali yule kali richesse yatu mwenye so mwanadamu timiz mwanadamu timiz leo mnakata we kombaini si eleleshea ama nisike mwizi nisike mizi nisijiprostituer nisidhulumu mwanadamu islam il faut qu'il a une base il a joint ishi même si mtu kasoma même celui ambaka afanya étude bashinda la wana zibazi hizo madame samahani alikanza rukia ubenofu maana katoka timunji lumushili wa hao umaratu wao polisi ya Faransa zilera komena ziranda wako ankete imma swala kaba kana muhindi imma na wensiste hakuyu zilera komena ziranda baina harma wewe mrumishe wa Shamsuddin yafanya zine kufanya komena ziranda maana hindi imma swala kaba za mahindi kwa masuala ya kabazi par rapport zozulamba dizaka rongo lamba zile wasra kujofanya en fait. En fait, tu as posé ma question. On nous a dit il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport Nazim Zakaramba Ambamouzifanis? Moi, j'ai répondu certes, c'était dans. Ça venait de maîtriser. Je me suis exprimée Haourongwazi Zlo Shubanhangou. Parce que le haut, certes, j'ai un politicien qui est devant moi. Certes, il est excité par rapport à ses idées, mais je ne suis pas mariée, mais il y a un bawaye ceinture, mais je connais qu'il a l'âme. Je connais un homme, il y a un bawaye, aussi je suis devenue comme ça, grâce à Yawaye, madame et zungu, grâce à Yawaye, dans Nisa Bachobina, dame, manadam, lazman a joué haki, lazman manadam a joué un bawaye, chez Dunyanvan. C'est pas il y a wasire shuhatu shikomora en fait iyo de nadiswazo sweleza izoziliamba par rapport on pose ma question par exemple mume wangu comment il y a vécu il pensait d'autres personnes m'ont posé même des questions pour mettre Mchira tous les gens qui étaient arrêtés m'ont posé des questions mais hangwani par rapport au wanchuani elimu wajua le peu. Maintenant, je ne les connais pas tous. Mais le peu de temps où on joue en Rwanda, ça on a en Rwanda. Voilà, si on a en Rwanda, si Zulu ou Komora, et Komori pour un zéro. Mais au contraire, moi je dirais bravo à ces hommes-là, ils lui ont dû sacrifier. Parce que Zini Kazadon, ce n'est pas donné à tout le monde en fait. Les hommes, madame, ils ont ici. Kusina shukushpara, losto emalia, utoa fikra langu, mwenye zao, ufanya, je dirais bravo. Parce que ils zinifanya van même si rifu. Même si ça n'a pas payé aujourd'hui, même nous on va stopper. Sama engo je confirme hizo mruma uyambaba naba hakakajua. Zifikra za heshet mtakamjiri mwezi 15 harma shiswa shanzuani. Je kolongozi ngao kozijua. Mkifanya mpango hasho atajifanya shit tulanziani kutoka kujua. Na muyelewe nchongotsiani parce que ça c'est les questions de journalistes. Je comprends. Il lui a dit cette question mais il a oublié clair et net. Là van neka voit il y a certains individus que vous connaissez très bien voici ou la voix tout ce qu'on entend chacun parle ce qu'il a envie de parler. Là van neka vraiment na damwarongwamba. Vancho ngwetofanyishize wala wanchwani msijua feta na have nzwani. Wanzoni sibe waima wakonda nda wawane. Mais comment dirais-je, au niveau de militaire, on me dit ça c'est militaire. Les oneka na washinzwani, waimi, wadafuni nzwani. You haki,
magde halo malo mana mgazja kato jwalisha lewa ona malo wa mzwani wala au ngazja ala wali ashkubana suwa magde zinza ijiri koni il faut adafun c'est pas kalisa amba vale rambi lwamba sinarato eroho au sinarawani au sinaramto azali car ça n'a jamais été question comme ça. Léo n'est pas sur le champ, il y a sur le moment, Ridi Samba, il y aurait les zéwa. N'est pas l'autre d'affaire, c'est normal. Maintenant, d'affaire, l'autre la golaro, waouh, en tant qu'une personne, l'autre la golaro, Vangiawan, tu vois, tes achats à Valdamo, ou ce Kubalwawe. Je vous dis, ça entend ça, on répondait. Kaja tabu hifisalongo chunikona ya liberté au kimahakama afanya zao shanga ni droit wangu poser plainte hizo afanya van cela veut dire utsongiwa ubule la bonhamu wawe ulishe urungwa manisiba kineni ulawe wakabala ala yo normal bon ça veut dire justement non parce que une question est une question usinvite halini mana halwanzisa mi sur répondre normalement leon twangio da bonha aja kububua au tezeshir au vingia na bundu gambo tsofa utsomlisha en étant on est des êtres humains na tsovenzelea mane question ka kila mtu naye répondre na tsovenza jawabu lao jawabu kayabo mimi holio mimi adamu wa kisharia au bijo lugha procedure kimahakama na poser plainte shani lo swala muda lino mimi to poser plainte quoi voilà harmansilo makisina sharia madame samahani wakati wakati mwingi ikanzari uzise manaka sina masuala mengi banu na wakati wakati balaziro kanzari uzise nina mna wewe warengwa nina mna wazi zangu kakuja kabishwa haku au kaze prison ti prison wani manara kanzari usele suala madame mana kanzari usele suala wa Komori hunu Faransa raguesha ukamrengwa wasawanji yohara kakabati mrujo ko subutaro ngowe atijo jafungwa au na muelewe wa Komori ambadeo kavasi Faransa inis de Komori wala wanchwani hiliwaja kawaja amba pour bafouer l'être humain amba wa mangamize mwanadamu mais waja wa vouloir mission wa vouloir plainte on est dans un pays de droit ilazimani wayao wa Faransa wao unakawambila manchwani wanchwa sawa uwe lazimani wajue wadafu wajue kweli ilio umonivali neka kweli wanchwani wanchwa wanroa umsho au wanchwa lo capable ya huwa ya Faransa Faransa mana yudir tromper wasima Comorien en tant que Comorien lijambi mabadi Faransa ngena azali yo il faut en toi dit waito hawe sikiswa shao kavasi pe bezo nizura kanzari juwe Faransa mtu asirongowe mtu achia mnyawe mhara amwambia mba wa Faransa wao wasimsute ni azali ila afanye zinafanyao yo nrabu je ne crois pas parce que on est dans un pays il y a droit de l'homme quand on joue wajua mba leo azali asibafu droit de l'homme lo azali asangamiza uswafa wa Komori mana sidi nzuani tu j'estime que wa Komori na watoe zintongozo havo shtoshao wasirongwa mavale Mfaransa dampuse o azali afanye zini leo serengezi problem zatu en tant que Comorien ramri hazo Mfaransa rina zi responsabilité zatu mana de wasina wasi na madam Hayati afikirika ya risari elewa inamna warengwa ni tabu onesiwa ni namna wauzisiwa ama abona rishukire Mwenyezi Mungu abyatuka ukahare twa Komori manange ukahare twa Komori yabo dubitwa harimo mahakama yaliyo abodo nakana shukire Mwenyezi atwenda violewa lazima rizurongowe ato violewa ani lesu alalinu ndio kanza lifanye mpango mahsus wa ile suala lini kanza lilibiria da domparani rawira shamsudi maafu ra mshinda na haina mbikawa usuli lesu alalinu ilijelkenzi rinanue rijue ka imana zamkinishia imana zafanyishia ndugu amanda zinu saida domparani haruma mahsus alka bakasema masuala mengi sharara jaba samahara jaba parce que quand on dit en baléo s'il y a quelque chose à faire je peux le refaire si il y a un soulèvement lazima n'entwa ilewe quand on entend un soulèvement c'est pour défendre ses droits c'est pour pouvoir comment dirais-je soulèvement initiawa soulèvement des peuples c'est comme vraiment les wa reconnaissance zinizwa parisao zini mbovu
Mana leo question ya una aipoze journaliste una ampoze Shamsidine. Amwambia mba est-ce que leo par rapport à une question amjibu amba est-ce que zo zarongolwa cela veut dire il plaintini ya shushwa ya rongolwa mbakondo moi azali cela veut dire c'était ça va oui lazima watu waelewe parce que quand on part dans un soulèvement c'est une idée qu'on est en train de défendre et une idée c'est pas pareil na accusation na assassinat il faut faire la différence. Parce que des idées, de défendre des idées, c'est autre. Et d'aller assassiner une personne, c'est différent. Il y a des choses qu'on a ni souligné. Il y a eu un gouvernement, il y a un système. Il y a un Comore, que ce soit un gaz jamouali, un zouani, kashindu jiaffirme. Comment dirais-je, c'est pas normal. En fait, nos idées, même si on le sait que cette personne nous fait du mal, nous samahani tilawani upande hiyo shoka za kifa harma inukta ino raja niko nasi bawa kwa fikra za hao haza harma arata sawaino skadan jo leo harma holiho msamu chililiwa ye arata ayo makafanya wa mwalimu chililiwa anuzihisa kaza kifa dossier au ndio mpara tena harma dossier normalement yiziwa karsina poursuite karsina ka judiciaire par rapport à ça karsina b c'est quelque chose à manger qui a ou ça qui zouamba ou sinda wawe mchu certes ça blesse na wai azali asijouamba leo jelika leo vuka prepare wanchongo de leo na mangalia amba have Komoro yonsi pia kava paro ka president hatu amba pia Komoro yonsi pia wasim deteste yo na rizambe zontra sérieux uzamba leo wanzu wa Komori pia wasim deteste azali quel est le président il y a ambassé kamba parani unu wade que Dieu le donne longue vie mwezi wa muhensa ati dunia aone zinjema za Komoro. Mais c'est quand vous mouhijiri a problème. Tout le monde demande. Afou ou kajafa. Même moi-même, en tant qu'une personne qui fait du mal, ça fait quelque chose. Azali labda yuaslinga delera so shukao bevani tongela lazima mwanadamu ingamjoenda kamna vavudi hatu mwezi mnaika wasu wanadamu rongoa be mwezi mnafanyao neka mwezi mgo avenze ambaro waswili hava ishisiwa sha Komoro so waswili azali atujua ke mbinguni ujua mwanadamu vanravira mwezi mu arshizamana unu moro riviri havamor na mwezi mungu arsalimisha mwezi mungu kavasi mtumli bora na mwezi mungu azalia toujours rongo amba wami qui le dit qu'il va vivre jusqu'à wamini rongo ao nsuju amba nsoyeshi tameso kavasi mwanadamu yule amba atushinda rongo hava injongo yondi se question yo tishindu ujibu amba jeje au jeje mana mwezi mungu wami toujours na préparer demain bime kama mwezi mungu avenzi inshallah utaala parce que masiwa yatu. اوكي مرحبا ابو تكلم جو هارمالي سون لو ويلو هارمي ترمشيدا وبعد كيف يقولوا انا شمشيدي معاف هارمي لمنا يوكا هي لو ماود ما فكره ما انك جوابها يبقى يوكاها غير ما فوت هي نيما ضمانه بارتي بوليتيك هارمي زرانغو يسو نايما كما يا فرنسا بزما بانو ساي دوسي بزيوا هي امينو كما دو ساكوموري كنا haretawa tabishiwa wafanya jawano wasawajujewa ezikumu za funza za safanyishia ngamjosiha au kanomsia wami titwenda Komoro mpindika omba insi ya harma dictature kuelewa mjamazani insi ya Komoro haliendese wao na dictateur yo isinchongesa leo titoshinda naenda na calibre kuelewa na j'exprime halia lazima fikra zangu kaisina manamuenda donc tant que dictature ya Komoro kayelawa wami tutojua naenda Komoro vavo par ricochet sijibu swala lao mbazi vote zini hanguju kavasi vote kazi jao donc vao sijibu aelewe fatimana nchini twenda Komoro na voilà Shamsidini bazali swala naam السؤال دولولو ها
Abansonda Komori au Australia. Olio dosema kama yao makamarate wa unihisa yengo josubituso Komori olio wahabilwa voti. Yengo aminuka kuna harata watabishiwa. Mtsani makinishe Komori yo nzima ya masiwa surtout wanzuani nwambia mba wenda Komori nsenda Komori kama zimu wavenzi na umakinisha wanzuani surtout niwambie na makomorien hasatan niwambie amba ushuka Komori nsoshuka na vote kastofanyiwa na wami simbana hadi amba vote kastofanyiwa na azali katsoka vavo har mwezi akato malze manda yahe kama Mungu avenze nisimwambiani amba na ushuka Komori nisishuka har mwezi nzia zonsi pia nisishuka Komori insha Allah biidhnillahi alkarim. Washilizi watukufu wa Radio RTMC ngasi harumaye namba ni 07 54 02 84 41 amrejei inu mdujokaza usesu ala harumwa lurlon la sina wabanu mdujozisa harumale namba inu 07 54 02 84 41 haunji harumale baki abili haukaya mpango endeleao baki abili dokaya iraisi wa he daula ya Komori hapara zijaribizo ntipia no Komori yokaya zevoti lazima zifanyishihe haukaya hesa referendum ifanyishiha zenogopia sasa njanziani ganzo zevoti zifanyishihe tialea jeheli yazo nesayabo dokaya zevoti lazima kampanya ndiso mwisoni wa mwezi wa Februari zevoti zifanyiwa Mars hizo holio de swala la tsanganya bana monsieur Said Ahmed Said Abdallah yewewe Said ndio haki zevoti zifanyishia wakati kao wa Komori wahabili hao ntipia ukaya keti haki sharia shibadiliwa wafanya referendum ya lazima ani jeheli ko madam hayataza mba hao walupia ngwa waharao zenogika we rasingu jifanyo nani rais yewewe Said ngawe na uhakikifu au ngo amini wakazi voti zifanyishie hezenja za babana. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يعني أمشكريو مدامان وإرتمسي mwakauri para jeri hadisi na noshiliti tabiha wanyasi wa retewa wa ketewa pendant 35 heures surtout mon homme kama no hangu parce que katina fikira nzima na Shamsudini shashi wanganya ikao wakati si bomandana nadi donc na metra mshinda njaju hanza mwanama wa kisiasa ile wanao watabishiwa bo iparoka wakati wanmise mwene nantere shamimi tiparwa tipa nantere yona kanabe kwa mimi tikatiba la DGCI les Valois Perret c'est l'autre endroit mais c'est toujours wakati wo habia ondogoza indini shaizo zo sikituha parce que banu yaweka hunu wajuha abo watu kumundongo nziro hadisi ske Faransa yo amini manjishi kaum mandishia yo hamba kambe sedo gozinu zokweli de mana yanzo ya batinjema ngasarmati ngarondar mavoti amadoneshelizize wa Komoro walishili ukana bakajira referendum sisi Komoro alternative lisitweneka ngasotoni oui ngabwandu wabake no fanyishiha singarambo kana ngasotoni oui bayonje marani akai yoti ne meilleur shayonje mamba marani akaya alafu zifanyishia referendum sisi ngaranzo yezi yazali rohe ngarora mevoti ramtowe ngabo wano boka nongu joroha charme Komoro alternative na mimi Said Abdillahi njaona njia ya mtowa akati voti hakubali kufanyisha voti minga mambo kanga jo fingishia sha enga rufanywa namnaje mana banu Komori hatu yo special harme tarehe vanu azali sa hatika isa hunduze voti
na mimi tifanyaze na mimi nayenga mumjuo mbali kakaja paro juhamu yeti mjinga Shai guguru. mitine na hamba alafama zena bokana maana ya amba mfanyiswa vote ya reduce manda hadianti sa kabongo ndo arenge shati ononrongo mbili Komoro halmetare ya Komoro twamba mbili mkela za vote en 2006 azalia ka president hakana vice president uparo kadi aliyashutwi mumtsamdu kwa jika welewana habangu beho mru mwimakele ulopopile hashindwa na wele ka president ngabwanromo kana balamane yashindwa ndabo baka amiseki c'est-à-dire baka majeshi akibonze wakasurveiller vote ça veut dire que we peuple ekawa ni kwa nafasi watungua wotunguando sabidi ya hunda en 2016 vaka vote et ma candidat atasisi na kandara sutene Shamsuddin Gavanga mimi naye wakarola kama si wa mezi parce que ça wa hundu tambo Shamsuddin c'est kweli isa wa hundu efulei wohwa inave kejakana nafasi wa hamba programu za kisiasa rikanda rafanya meeting kalima mbili zambwa mzenge na vu kalima mbili parce que wahatika isawa urezi zeboti sifagisha enfulei wohwa wala mdu wako wala lungo mvumbua msaidie hada haba kalima yoso tupanga sheliao kaza ni hadu azambaye robe tisalamu ngujo mwerea na boka kasu kangujio sha zenongozi jili namna indwaji azalini hakunda donc tijabi andoko ka Komoro ilantima ususu na voti inukodo na nkodo mrukaji namna ihisao kana zombo hata baka amtotimiziano hujibwe swala laho voti Naam. Ay maswanga mengi. Naam. Baka mru paro Hitler hakana mbainu paro bislit an gere clair hanjia hunu pia hara mudalahaba shafina mashindwa kabati mrulo imbattable shamana wawalo na mvu na ukasinga simafenya namnaje rujenda armaze votizinu rikena mvu rimshinde izo suala ikausisi ngarjipangao runde dalao rimshinde parce que karna ushinda hawana kode onziani karna ushinda rabeka mingamla bano hata ya ferangu njia za kisiasa za nkodo voti avona ndarmaze voti minga fikir kaze voti ngajoka enamnaje organisation no mpango ambombugo amtuka Komoro avant le 31 décembre ishabo yinu que c'est maintenant mjenda Komoro chamaza na bokan gajo panga sur place gajo wana sur place Said kabla ni janika Muhammad Mlongo ego jina kandida kuna da kandida ngamjenda inshallah taala harma parti hindi alma parti Komoro alternative ya urais deux points si kama ube hamdo gouverneur candidat gouverneur kastu yamini ngaramino décentralisation alafu ngaramino tournati Said eka vote wako derejeze tournati amjore jeza hamaminga mami tano ama imana kunele sababu yabo ifo non ke jafa ama mzono mboka imana e constitution inu ilombi daba e ilombi ndabombokana isiwezima ngejokana mandambili si c'est tournati waranzao c'est au niveau des îles pas au niveau des hommes haina mahamitsano ngendo vote harmaisiwa sha haina mwana mkomoro ketu tsahamzuani mumwali parce que bana mimi ngamina mbayangu washwani ngochukwa mbaje ngabolona bayo ngazija donc haina mwana mkomoro na niko ruhusa ende kandida ini ya maudu mahamitsani be hanzuani
haina mwana mkomoru na niko ruhusa hinde kandida harme turi anzuani wakomoru anzuani paske banu primaire mana ulo hindi direct national ngaenzo yende isi warangi yonge saidi baho kau hengo jo hawe sharia amdi shaji naam ango zinji ni jo hete na to hawa sharia banu sharia yinu simswafu naam sisi muhimu handali jo itowa dele dina kabno kayino de Comores gajuka République de Comores ya bili ngarjore jeze drapo ya hale ila itakuwa sababu ngarjo to ya raru etunati ngajore haina mahamitsana sha haina mwana mkomoro ra diaspora ram maore ram mwali ram zuwani ram gazija ngujojo henda ijaturi ya mwali garenda saidi bare kampani ke jabula ya masuala ratuka honsa chare kampani ke jabula aizo Mohamed huishia izo saidi azamba banizo tipia huishia zenogo ya zamba ama wakomoro Said Abdullahi huishia samahani Said Abdullahi huisheze no ay na Said Ahmed Said Abdullahi huisheze ya sababu nzoti pia ama vanu wa Komori izo kawo lebeshelea ngwaunilo wesawe hatukaya Raisa Zali harmu jaishi mbese mengoni mweze no yazisoma strategy hakaya heni wakati kawo ngwanzo ya rume yoshinda honduze taratibu zoti pia zokaya keraisi yoshinda honduze taratibu zoti pia zokaya yashindo wanadamu harumaze fikra zao yabugara unusoka ya yeye mhodari harumanongo za strategy irenge mama nama Muhammad Hollywood zambochi hao bana wewe ngo aminuka ya wanasirika tu anza ya hade wandu ili wandu jeli na saidi ya zambaba lokaya ritishindo kama ndishindwa shagara twenda ngujenda renge sijebi wabo edebe inu ya haja hakaya starujaba mtsirahori wakati ambazo botizanga kufanyisha siparuja banu sirwahori ukawa nduambe ukaya jasisika zinafanyia simakaji ufanyia wanduambe ukaya referendum kana fanyia sambangeji ufanyishia nana sivutika jufanyishia shabani swala labda kisindile mimi mongoni mwandu wafikirio ka azali kabla ya roho aminu kanga wa dictature kutsiju shaban kwa bakishali suala namna ya roho ngabo waloni fikra ukaya ngela lazima bake sulevma minchi hanisa ensi obahamiliyo ne ufukara bulu harmaensi ne instabilité lo harmaensi e kare ndo anzare njeze sulevma abonga jure ngama 30 na ma 40 oshinda rirohea harma ezitambulwa mimi donc minga mfikiru kange lazima ndi harma vote chatka nzenji bule suala la Said Abdullahi ukabudu banu ngalo mnofwa izenrongo akasi Abdullahi ambangu joka kandida na banu mwanamsho atoka urungu abala haonesa uka azalinge impopulaire izokweli cha paraporiando haukabanu ekawandu yendo yena wonsi woma impopulaire abujo mkinisha ke populaire harumema impopulaire abujo mura ekayenge impopulaire shawala yendo yena upia ngoma impopulaire abujo mkinisha ke populaire harumala ma impopulaire akwa komoringo ajuka utsungwa harumondu wala banuhunu bushakuru makronge impopulaire no dernier sondage yaro hajuzi yone soka engehe ndo henda yede ajohunda halafu sizone saba no sikuna jabanu ka eba inuti serama alwa he opposition Said Abdullahi waka kandida banu Komori zona zanone sedukaya ekaka bajika hani ha front uni ya he opposition basinga muhamyogo shakuruka azali mjo pasi na wali suala lokaya ngwanzo azinye wandu esha kuru ngodwanu ka harma ya Afrika unti pia ngabo president parwanza roho yabo kabatse parwanza roho yabo banu yeye katwanza rohe hamadi ba president wa Afrika pia nge kabatsi wa roha ngabo wa roha hauka aemwa mandone e population iji revolte e population yambati ndawe sha umushkilu lo ban ngo harma position ukabanu homdu votewa zuzuna kanzana de Said Abdullahi e programme yoketosha
e maarifa yahe mndu yokatosha ngabo parametre za sabu konge la muzika na vanua na nyasi waluma kandida wanu Jased Abdullahi ngona program jenu sabuzi ngone ze competence sabuzi changabo parametre zinji watsonizo amjone samfano mzima ze elections za 2016 basi miti somoze program za he 25 candidats wakaya basi ngone ze program za kanjema di program ya hema nyasi wadahani ngungono ka watwali ya daino roha wafanya analyse ya society waono kangela dimoro de harma société ya transformation basi harma les 25 candidats wadani haja wa 25 honga nzoni sauka izuka zitatosha hauka hata huno harma azenti za demokrasi za beya e programu ni kapasita hemdu yokebe hamdu ngabo parametres za sanga bo rezo ganzoke na mali inji ufanya kampanya ganzoke na parti inji bimilie isupi yazuka na za sana abunge minga mdanukai wanudu waju kutsongeza azalia daki ikaye opposition wafanya hamajusi wende 25 à 30 candidats basi waudu waju kutsongeza azalia na bala mari hadaya haukaya wajawa mbanga bo union de l'opposition ikawo ikana fikra yoka umuhimu wa haumzima haukaba ngabo kabasi de bazinji ngara nzwa zalia kai au yatika kuna unda kabuse bila ngondwa bale 1% uhunre na mintu amini kanga wene ze parametres na zivumbwa yabo au tsujwa na Mungu abonge izolizo na kanzano nesukaya na mrambi yesho manzao enga mwanzao azalia kai au yaro ikanga mwanzo ya kai abona mwende ni mrake kandidata mke majana maili basi ngujo pasi na Muhammad kabla nijani kamshina bise Said Abdullahi na ndogo yao sha andanije Muhammad yewe wenge kwa shiri Komori makandida wasa wamba jetsahe rile mzima wewe jokubali mrenge mdu fulani notende na sikandane shelizize kalima mbili hamana Muhammad yuka sisi ritsaha au niveau de Comore alternative ripara ka haina mru na kevazima répondre stratégie ya ukabila zali seulement ngabo wanenge débat ambese un peu passionnel parce que banu inungo muzamsinadi sisi ramboka karno juo ka harwe union de l'opposition parce que wala wandu sisi ngarani ukakwati base ya kweli c'est comme alternative riharaya ukarme union de l'opposition parce que ngwambila non rabo manu karma vote kada sina u la Komoro garwa juwao karjula nao la preuve année je dis femme bili wakati president Sambi yafungwa sisi rishemeze katinde helila emri ajibe hakima hakama yekazi ngaro helila parce que banga bomri atawe aparisiwa ngabo mri ajibe hak c'est l'ancien président une de l'opposition mbindi juzi wakaonana na president enda wambeze voti kwa jamete condition kana paka wandu wafungulwa Ashima Zamba Mustafa Zamba Mustafa Zito Hazamba banjaba kakati mjomba akote no Hazamba usoni mwaye raisi abokaka nujandilana voti ili naonga bwana nyasi byo kale mahakama yote haki wafungwa hadi kutoza haki ndio mwenye baraka hazone sana ndondo imi amambokana amurasure madame Shakuru ya mwendo Komoro mahakama ya lakeno changewa ya bujo fanywa voti wo opposition wa jobe ya makandidature e kairundi bahati aboto njibuli sallallahu na Muhammad e ka wandu waelewana ngarbe homru tinda wala wangamize ntijana shamru aminu kaka mem ka jakar mo wa contribuer wangamize nti katum sutene batipaka Said Abdullahi shangara nzo zalia roho wala kartu hanza abstention parce que hiyo ngari mniko shambibu izo kamali na mremra wazifanya na yeke jamaa peshe ya ruma 4 donc manzanoboka na ekaba ja fikra ya utanganya makandida nga sipre
abo saidio ngabo dossier za uhadisizo na mwanama mshinda holiho dazinuliza mbao banu wandu wenji wambao kaya azali ngene kuru haukaizo lizo yamba kurukuru yabo esa andu hetio tsa kabungu jo valide ze vote ngena ye interieur hata mpaka leo rizambo banu raza niketa demisioni na ingu jo kanzake kandida yenuko hamanda hizo pandi wa sharia nezilongola obano wewe ngojo zelezana mnachi tushukuria Shakur na liswala lo lakini nakusanda genyuma mashteko zahanda lutengwe risidale amba le 15 octobre voa wa Komori wa jisuleve harma shiswa shanzuana voa roho za la wavavu ratsomia harma marengo uriani wantu wanahane wananyasi watoa fidi ya roho zao sababu na waikoni na koja waikoni juzi karazi rongwa mandoni betsato venzara la vani bakara wa vazi kulhuallah rawa nahana mana ini zi consequences za dictature ya azali rtsorongwa be jele azali kaja tiensi hama mharbati zini pia roho zini kazatso lao vama innocent wafa vama militaire wafa vama civili wafa mba wakodai haki zao zor sizidale radunga huenda na zi politique na nchini taradala wananyasi wala wafidia harma yi dictature ya zali iyo ya handa ya vili bwana Shakuru nsami nsija toja njibu swala la be vantongo ingenio kabisa harma litengweli ne husu mwananyasi Abdullah Said Abdullah kwezi si kasuku harma bunjilio harma yi kuje ya yi parti yatu Said Abdullah ajarmia dua njema amba senda kandida harma zvote zini za azali za 2019 ata mifumo mili miraru hiviri riparana harma plateau ya television Afrika 24 Abdullahi Said Abdullah asirambia aka harma plateau ile ako represente i regime ya azali uskuo ataisira amba wami devora kana wajeni bena kotsanu muinterpele numdise mba vankara ile wabomze juzi ujamba wawe kandida urmia dua njema leo sija amba usisi tene regime ya azali maudu tsorambia ntini non c'est Abdullah non initi nsavu hokwezi na wami tajene leo hukavani wamna wawe malgré ya respect nuva huyo mana tsiro volio vautafadhali wamti stavuha tilishida holangu na wanangu na zazi zangu tijaharma emission nta wantu maserio betitoja wala yotsulea wala manavani mshkomor shatu mtairongwazi kwelu rongwa raspua sheo no seidi tatopua sheo bensirongwa des effets ntauneleze pourquoi tu es ici usenda kandida wa ntini wa msedi azali mana ilazimu kandida wengi ili msajaja ungie au ni candidature jeje non, attends, maître Amchida. Voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Rasidadillahi ramshinda rasamsudin ifaida ya heradio hatwini lokaya si hanza wandu wa bausana wa harongowe wa mbeze kwelu alafata riparise eza kweli aizo vanu leo rundu bahati Sidabdillahi haja kwa mbeza korohoni hapo Sidabdillahi bainge hadir ya uve macho ya hambie eziloroni hali vatusi siradio rambe anirikema arbitri ya hizo mambao wa Komori wa mwishieni evanu ndizo wa Komori wanafika wandu wa kweli parce que c'est la deuxième fois l'interpellation mes questions mimi tizati waona kama ndo candidat harme CG hao ça n'a pas changé hein? Jusqu'alors tu candidat
va parler Africa 24 émission ya wandu wa soutenir oui wamba wandu mouvance présidentielle tikana mna mwanamshe paro daika ngena dina daika mshanga daika amba nyinyi de moi soutenir oui vous êtes la mouvance ça va oui moi je soutiens et je le défends wantizamba nous quand tu soutiens oui maître Mshinda nous ambese capturer les wana moi je fais pas de la politique de passion mimi ngamwedo Komoro tunabaki na Tanzania rohe non atija ou maître Mshinda parce que nous si uhambia et je vous ai dit dans votre QG uka mambia wandu kaze vote kazi no fanyishiha zifanyishiha mimi ngamonokana iyo lashte mwambia wandu kaka no fanyishiha na inka mjawana kamjajuva nganyihunu si ngaranzoru wane sur le terrain. Donc je dis aux Comoriens, je reste candidat, c'est vrai, sur le plateau de Africa 24, tu as opposé une mouvance de l'opposition nationale. Je le tiens parce que je défendu les oui. Et à l'époque, pour eux, pour Africa 24, ça c'est que Richard Togbe me l'a dit, c'est lui qui a soutenu le oui, il est dans la mouvance présidentielle. Il ça qu'on a dit. Rani Janika Madame Hayati, monsieur Said Abdoulaye. Rani Janika Madame Hayati, quand nous disons, ye vanura haze conditions zo ka candidat kasjalao. Et quand ces conditions, c'est les trucs ça coûte tout joindre. Candidat. Amjutungu ambruni msutene. OK. Vanu miti pakanda mi echele. C'est les quand nous disons au Kenya. Non. Shati Azali. Shati Azali. D'accord. Ouais. OK. Bala mettre Mshinda kwa timizi. Ngia ajoni kama da. Timizi. Timizi. Bon, après sur la ville yangu, yo swala comme ça, Mwanama Muhammad arele zevani halafikirio amba azali atoshindwa harma vote. Rika vani bobo Shakuru Sidale na Jaye Amada harma iplato indo yo ini. Wakatraro wamba azali atoibia i referendum atoiba zivote. Ayeu hata kotsa afuse fenetra lao. Utezefsheri. Azibia. Welewa. Azibia azali kasi namna ite. Nzaha Muhammad ureleze namna ofikirio amba azali atoshindwa harma vote. Puisque usiapele wantu waende. Et puis rifanye distinction urongo wanchongo amba itofanyishia na conviction. Mana wawe, tu es un cadre, un intellectuel. Léo, tu appelles aux élections. Mana usifiki n'bastofanywa, d'accord. Wamine usifiki n'bastofanywa, mais jamais. Par principe, na fikira angu tito irasuku. Bantu afanye vote. Parce que si joué issu. Bon. Et puis, n'jibul swala la Shakur. Écoutez, Vani, usilale Shakur, bawasi de wantu rakoja van rahizurongoa. Comment on peut faire des élections quand voici juge électoral azala fanya fete i plan yahe amba supprimer cour constitutionnelle avant ya fanya référendum système do uyo asifanya makrezahe avasa nurongo terme vana amba azali c'est un stratège non stratégie négative yoti stratégie mana sa insi sankure arma ajali. Donc, c'est pas ça, moi, que j'appelle une stratégie. Stratégie, il a dit que positive pour le pays. Mais c'est pas négatif. Donc, Azali, les was organiser ce vote, je vous garantis une séparation définitive à Comore. Mana, na rende tavo tirtenda Shakur, nami souve yandio, wanzuan kato kubali. Azali afanya nchini. Na wanyina mangalie mbaz vote zini, pia watu wataende wangazija. Leo hii opposition ni la gulao. Kavasi la gulao kusona mzwana toka wonsi. Wairungo opposition ode Mamadou, ode Mwenye Baraka, ode Mustafa Zacheki. Mtonambia mbabasije wanzwan kasija. Arrêtez. Samana Tramshinda, Madame Sono Leo wakafacha conférence de presse. Bena ya Monsieur Anis, Mzwani. Anis wa watu azali, wa watu politique du ventre na musepare na wanzuani. Na ka watu azali. Oui, écoutez-moi bien. Watu wa azali waliomba leo wa mdungu parce que wata poste, c'est ça ce qu'on appelle la politique du ventre. Wa wasijulwana
d'ailleurs si préfère wantu azali wa aswili wa warongola Suleiman Abdul Seni basho waode iserse mustadrani we serse yake tibeleo kula mtako tsa poste aménager ntokuza hamdunga azali à cause de ça. C'est pas ça la population d'Anjouan. Je vous dis, et là je vais finir amba aferini yanziro nsumambiani amba katsukiri azali nafanya vota sifanye bezito jao tena stokanziro la nazini anokenka wanzuani kawatso kubali leo azali aje en tête tournante azia yo c'est impossible na wami nsumambiani amba wasir sidi poser as questions zini amba est-ce que tongozini jelizika amba unu mzuani da afanya ntongozini est-ce que ça aurait passé donc jana wanzuani wakutua leo si constate mba wangazi jadi wakutuao et ça c'est des paroles qu'il faut méditer na wasir sumambiani Shakur wamitika juzi maore nsijua ingono ila wanzuani c'est pas fini. Je vous dis, c'est pas fini. Attends, je vais finir. Et moi, je vous dis, watu waeleza fete mbai isoulèvement Medina walele wa mtsambu wa sambi. Basi je vous dis, précision mitramshinda abalelo wakaya zevotizi fanyisha hao mwezi wa Mars 2019 wewe kuna kandida kutuzukubali unokaya parce que c'est unjo kahenda wazukubali ngone do kana wewe voilà ngwe sha wewe kutuza he yawa revenue nono mano zamba ngo très important kwa sio komori hasa to wakozao do komoro londani wingo wonzi uzamba yokanga bojoko ka ngonziro juzidi ikaze botizi fanyishiha raleo ramaudu harma separatisme ya Nzuani c'est-à-dire juziro ono izafanyisha mtamu c'est ça amani fanyishiha le jeshi lende azali hende azali hende harengwa hafla harimo akoti no Nzuani wale c'est la politique chaziraona wale jahara chaziraona wale ulonese ili mkomori londani yashinaji prepare hanamna njema ye danger lo maulu ekaze vote nzifanyishiha bena huwa komoro lonzwani kojo tumesolala kerati burantsala gajo kesenya nsumambiani nsumambiani je le confirme ici amba wanzuani wasiji prepare wajopose na régime ya azali yo je vous garantis tukamba ntongoza malambe c'est pas parce que Salame afungwa ule wasiji prepare ala kuli hali wajopose na régime ya azali na hiyo itoka dramatique arma inti yatu maana azali atorea wanzuana wateze sheri na hiyo ça ne passera pas maurde wangazi jambaka wakubali wapula sheo. Je vous garantis, moi je sais ce qui se passe au fin fond d'Anjouan. Now je parle avec Mana Wawe de Tadji. Vasa nous a bien fait parce que tu aussi fikirisme en tant que journaliste. Bah moi je me suis trouvé à Mayotte le 14 octobre et insurrection il y a le 15 octobre. Exactement. Alors, ce que ça veut dire. Oui, donc je vous dis, wasi, on est là, voilà, mfano, Leonairi wa havi police, bien sûr, wami, tisina ushinzi wa hu, kontrole wanzuani, wala, huambia zuzalazi, mwafani bo wasizi jua. Nous, on ne fait que les aider dans les idées et la façon de faire. Voilà. Madame Hayati afikiru kayango ndogo anza Madame Hayati mwanyangu Abdillah par rapport na nchongo airongo avani amba para volume a soutenir asana na candidat Hawaii je vote ya vote zini nchongo niyo na bizarre parce que la Chine elewa wanyu hiyo tisi ubeso hambia zako bomwana nyaka kila mtu asangalia zozulio opinions za beso hele zamba wanyu ça fait partie malana ihona wao etimono wadani etimono comment il s'appelle ulaka javani unamgia azalivani mwenye
Mwenye Baraka, mais on a certaines personnes qui se disent qu'ils sont de l'opposition. Wamin sorongwa na munkali radhi na wakomor na waiki ngiava makio ya wanyu de mlio mtrihaushwa zero wanyu de mavalimu ya ikomori yonsi pia na munkali radhi wanyu ma opposition mujirongwa wanyu ma opposition manavani mwanamgazi lazima na aile i opposition yini kaisenda ajali ya mwanamzua ni weke i opposition ni senda ajali ya mwanamwali mwanamgazi Yudovani Luamba, avec Maïcha, en fait, il vient nous passer. Vous avez vécu tous dans ce monde politique, et comme Machina m'a fait hataringo, taskumoja, comme si na Nchongo Luamba mui hens avec votre âme. En fait, Vani, il opposition les hommes politiques, les politiciens qui sont au Comores. Quelle est leur âme? J'ai envie de comprendre, Mana, quand on voit les pays. Tous les pays, il y a quelque chose à s'y combattre. Tu laisses un exemple de quelque chose de bien. Mais wani ma politicien, il y a en fait, moi, peut-être il y a lourd. En fait, comme si en fait, vous êtes vide. Excusez-moi du terme, vous êtes vide à l'intérieur de vous. Manamudzawana. Il y a eu autant de présidents chez nous. On voit leurs enfants, comment ils se détruisent, mais ça vous apporte à rien. Et qu'aujourd'hui, il m'a choqué. J'étais dans une réunion ici à Paris. Il est venu avec ses idées, en train de Denis Azali, et tout ça, moi je le savais. Même moi-même, j'étais jeune à Katakumambia Mwenye. Amba wanyu ni wantu maiba hawe Komoro. Lomso ngwa wantu mtoe Azali. Na mtoe shumaiba. Risanganye, rijori mtoe Azali. Madame Samsudin, samahani mna swala très précis. Madame Samsudin, atinjuli sama nduma, skatan juleo, heza habilo azin. Harmi sujet, okaze votiza habilio. Ngizo mars 2019. Est-ce que wewe, en tant que Madame Samsudin, président wa kungumanya la siasa ngamji prepara mkubalio mkikandida harmaze votizino jaima na sasa kubali bana au ngamharao hawametra mshinda bayazi harao leo hawe question ça c'est une question piège et de vahano mwanam Komor angiao lonchongo kusikubali comment tu peux dire j'y vais quand même cela veut dire sambien chambo wa Komor manavavo musiramene chongo ilio lor si jopose mais on se pose des questions. Amba est-ce que c'est la vote moujo amba jelis kama vote za halal za kweli. Ostoda vote zi. Mais vote muzi joao. Amba jamais de la vie quand ça passe dans l'égalité. Mais toujours une wiz le winrao. Le wami ne amba même en tant que journaliste amba leo asi défendre chongo. Non si jo amba aussi zulu musi ji zulu mu meso yao. Ça me fait quelque chose. Mananya arongwa vani. Ambaleo Azali, c'est une question de stratégie. C'est vrai. Tongo ayirongwa. Voilà si remet ça poussi. Mais c'est un côté. Mais hangu c'est honteux parce que un politicien digne de ce nom, on peut utiliser stratège pour pouvoir avoir un fin de quelque chose qui est bien. Le Vulma, sincèrement, il s'est en fait à Djipoacheo. Hangu à Djipoacheo Azali. Kasi na stratégie en tant qu'un politicien d'honneur. Mana damu kana honneur ya défendre Nchongo. Leo ne kausongo ambazi vote za zini za 2019 wanzwani par rapport à ce que je sais. Nzwani kana ulisha tasuku. Yo kajeli mwana mtiti labda aspreparewa ini sawa na pikniki. Leo narjamba mbalorsi narale fista. Naka kila mwanamzuani wahuvinga umunyo atovinga umunyo wahuvinga introve atovinga wahuvinga maji atovinga wanu wangazja ili wamba musutene parce que c'est pas tous les grands Comoriens non plus qui soutiennent Azali. Moi je distingue fait Nchongo ndongo wanzuani tena wasutene Azali wanzuani wasutene Azali afikiri kama de mayati wasutene Azali ce sont des gens ils ont faim et c'est pas
les enjoigner madame Azali ay madame Hayati wanu tena ngabunga zijo jambo kaya wandu wangazija walona nzaya sezo tipia gazambao ama Muhammad kabla mara ngojo jibule suala kabla chango jibaba angeje nikeshamsuni manaka tena kabla hujajibule suala hoi amwenjizo suala la saya Mamadu kabla yajafungwa hamokaya kana ujonjia harumaze habari zinu hamkaka kazi njia wazi halalisha kanja harumaze vote wazi halalisha donc yekana ujonjia yake kandida hizo kabla hujajibu le suala la Sidi Abdullah kanda welewe bani yabo yo bani yabo yeye hakaufikiri akaonela hule au akaonela karibu banule suala la mshinda tsina mtu niketili jibu andani wongu jokasi wananya shabano ngasi haruma suala lansi vanu hizo akawarishia ubushukuru wano winji wa haongo na akilida nasi na maarifa nasi abunge ngo abimawe zorambao vanu ngela zimori kubaliane borlo vanu ridepassionner débat akali ni suala muhimu amadi hilimetri mshinda adonis ili wananyasi warijibu suala lo muhimu ngenga rifanyao hakabanu ko changer regime kabati namna zingi ndarudahi auna nabie kanga boyane suwanga rifanyo coup d'état rimtowe wala suwanga rifanyo soulèvement populaire amadi abira Burkina Faso suwanga rendao haruma vote abona warambiye haruma zendaru izo rifanyao hakami mitsi wambia kaminga mikinyumereje soulèvement populaire oui il se même que qu'il a ça depuis quoi maranzi banutskanza débat clair wala donc wasi uni vani problème et débat gela moi qui est clair akasi sirwambia uka etartibu ya uchanger régime ngela dimore de harmaze vote boza sazahabiliwa shabo ngela dimore tayarihe enamna rendao bawo abukaya kwa twenda harmaze vote ngelo na warambiye akati wambia kazi system zinamna zonda ruba kabati yane soit coup d'état soit soulèvement soit vote abole le kamba kama si harumaze vote abona mrabiye system yo joko runia nori roho yabo yo dira handani ezabili na kanza nones aka mimi mongoni mwandu kao ngamtabihonele swala linda wangazija wanzuani na mimi sina complexe metre mshida tsungu juu mimi mshangu mzuani abo wana hangu wa wanzuani wako mori ana mutsaza nbe ngere do resone namna hiyo abwajo ka wanzuani akai mzazaha we mzuani shami minga mrezone kikomor excuse-moi Léo botona ngamrongo kamrezone kikomor banunga si haruma situation ikaongela demo yundi na solution karna ujo kabanu haruma balbala rari japorte solution simwambia nuka ngabo namna ndaru za ubadili yezi wala kubaliana kangi yombi ya handani kudeta enganyiyo kamsiyo ya bili soulèvement enganyiyo kamsiyo ya raru vote ekanga boyane na mrambi ezaye mwana Abdullah Said Abdullah izona kanza ni mwambi sambila nana ekamwende makandida mengo miraru azalingu jonda wakati zone sana ndora rikubaliana kazalinge impopulaire cha iparaporiando hauka ekange impopulaire haruma makandida waloma impopulaire abo population ge jutsungua e ulo populaire haruma impopulaire wala abunge abunganzo risije kantar mabalbala runde solution haruma liso la dinu tambongo ndo komori e kari hiliana ngardur daje kakarje shawala wa paroru makarna udonga sina yendo ujoka hunda surambeza kweli warambeza kweli babala siri dunguye plateau ya television akaasiste ngasi wahara ila de maana husale suala kaya ngembo jo imilazali kuja akuna imilazali hakujibu bana baka kabati namna uzamba ndo kabati namna ndio paro imilazali sidi hali na shiza tukufu wa radio RTMC mwambia nukaya haina mbikao kutoka kwa suala banu kujori para harma 07 54 02 84 41 les suala baha ngali nzoli jibula ni mananyasi Shamsuddin Maafu ikawo ngojuo wewe ngojuo ze taratibu za kivoti ngojuo ze taratibu za hekomori harma ndogo za voti huenshi ndondo
haruma zivoti zavira lezamwiso hono zitatibu zavira hatazali aje asulivana ngabonusu kwamba kaya kabatima kandida wanzuani or izotili ziliyo ngoma kandida wanzuani kawa doka henda besho nyinga mambogo la tiwa wanzuani shawala wazali shawaza la dau kwaza wanzuani aizo tikanza wewe unambie ukaya yewe wewe pour baile kandida mzuani haruma zivoti zimo kutipur optimite tena yeye tena ngofikiri uje ke kandida holi president wa parti akuna henda nangulishera mbiana sikweli simwambia na kutoka voter mati mundisao amba va voter 2019 yeye handra tulilia ya vili mtano wejao amba c'est Abdillah non nisimjibu la Muhammadi question ya nzuani na ngazija yo kesi lazima ni yaka bewa katika wamba question ya nzuani yani lazima ni bafue izi droit zao donc wakati wolo disi question ya ngazija yoka donc on a recherche hadana na rabiana square ya handra kubaliana baronti pia wasma komoria wamkomorie mzwani wamkomorie mgazija wamkomorie mwali wamkomorie maore na hika avenze kawasi mkomorie maore na hika avenze mana wao washwazise uvan hao ilo ambaye wafata hao morde halo wao c'est Abdillah na wami Shamsuddin Mafu nata huwa ni kemfaransa par rapport ni uranya wa Faransa donc wao watahua na rwa respecter wo shoilo ambaye wasahua yeye hana ya vili c'est Abdillah mwananya usijua jarenga hizi elections za 2006 wajawarenga hizi elections hizo ziliomba sambi il était populaire harumwa inzwani harumwa ingazija harumwa mwali atampaka leo nge populaire welewa atampaka leo c'est entre c'est atampaka leo non c'est dia saidisha ambokaya nge populaire yo choya donc maintenant usirengezi vote zizo ziliamba uzo zifanshi zihanamna ya hukambata jeli vukavelwa mamilitera harumwe dunia yonti pia washu komori na sambia juhundaze voti hizo kavjaka nafasi ya ukazi voti zihibiwe donc usijistombe deuxièmement udiswasu alavani ala lo jol disa ou ambulwa aba est-ce que tu changer constitution ou que tu changer constitution ujibu hukamba ou tu changer constitution ça veut dire ambayani vous êtes tous en train de nous mentir. On l'a dit ici, vous les politiciens, il y en a des maka harma régime zo nao ataleo 43 ans. Comment peux-tu un homme politique ou remwamba ou changer constitution wakatika wamba usena lwa vule msafu vale ulave amba wallahi billahi tallahi haamini ya Mwenyezi Mungu tina hubamba constitution yini zode za hundriha na sambi zode za hundriha na azali zode za hundriha na c'est Abdillah na kaondu yesi donc ça veut dire amba bavo déjà aussi hada na makomorien na wami en tant que président wa défendre yani zi haki za makomorien yani tituhulisha watu madeyo parce que musirenge idini murumilia yo ya makomorien muja mwahiwa hada halini. Est-ce que vous croyez vraiment ambazoilo amadezine azali asfanya auza sambi ile amade asfanya o mzwano ajodeni mlago donc yani musifikira amba yani yo haki mtu alawe anda darenge msafu ahime vale avec des millions il ambaze investisse wazavenzo shinda wala disi zito wa mkomori harma problème anda lave valamba je ne toucherai pas la constitution. Ah bon, et qu'il est lui là tu fanya bien. Donc et que le loup le daka del gau na ule de aka del gau la komori hama ma presidara yaona na ule de ainyesa ya anklia he mana afanyo stungu zote pia wala karaparu kia mtu arengwanda baliwa wala aulawa wala avunzangiwa donc harmu azizo vavu ni sandro ngowe Mahmoud Abdallah kafungwa yo problem yake elewa donc naam haraka kama lazima maswala ujaurenge
système ya ukamba usa ufanise Komori harma vote ya harma stratégie mort de Hitler. Ne comparons jamais les Comores avec les pays développés. Les pays tout yorirenge depuis 43 ans yanzua des cancers. Maintenant, il est temps. Ikamba les hommes politiques vont changer oui. C'est Abdillahi ou harma gouvernement. Il y a Azali. Umsaidia Azali. Qu'est-ce que tu as fait? Tini do avayo Komori. Tini do ihunda. Usijoja nambamba utiapare parce que le pare. Olo disi yo droit ya Komorien. Ujanambia omba utiama maji au utiamata parce que yo droit ya Komorien na yo ilazima ni wao wifanye. Donc ça c'est notre droit. Maintenant, non, je réponds, laissez-moi aller jusqu'au bout. Rangu, Nisija harma question ya opposition. Comment wasi ronsi pia rechanger la opposition? C'est la opposition. MPC, Rangui Soukou, il y a un barrage de Sfanya, Fromoja, Magdalo Zarongolaga. J'ai toujours dit, en bas opposition, qu'est-ce crédible? Parce que opposition Waïdi, opposition Wanafiki, opposition détournement, opposition pire de Tongo Sfanya. Ils ne sont pas crédibles. Donc, Léo, comment ne voulez pas, vous ne voulez pas renouveler la classe politique? Donc aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Le lobbying, il y a des politiciens grands comoriens. Wafungana, wonti pia yao. Wafungana wonti pia yao. Ambakesi lazimwani, waparwana yezi vanvangina, na ikasi lengazija, hata sababu nezidalili ntozenye sao, riwono wakati wa sambi aja kota aja poser candidature amba wangazija uti pia wahimamba non usinambie samani non laisse-moi dire les choses non kabasi mpango wangina do unu non watu wa wengina wala kwa pia nami silagwa. Donc sinon il sobaya émission vani lycée vani non sinon moi je ne suis pas le genre de personne à même pas inviter à mon émission anbaye hanyo non je parle non laisse-moi m'exprimer. Donc non watu pia wala kwa vani wakawaule. Donc laissez-moi m'exprimer. Donc leo ntsanrongowe amba wangazia uti pia wahimi warungwa non sambika senda candidat parce que il tourne ici ja yo ya handa ya vili. Aujourd'hui, si en juin, Wafanya Zile, il lui a des accords à le 15, disons-nous la vérité. C'est parce que tous les grands Comoriens, Warenyesa, Souranjema, Warenyesa Namnaya Okamba, d'ici, vous les enjoignez sur le tour de 2021, Namwere, Namfanye, Namujinese, Wakatu Wasir Toima, Rimsaïdien. Quand ça s'est passé? Même dans les réseaux Facebook, on voyait personne. Il y a un bako Saïdien Tongoyo. On n'a vu personne. Donc aujourd'hui, on l'a dit ici, Rija, Renyesa, Ambabas Vani Haya Risfanya Zini. On l'a dit ici, Manawananya Touaja Waimpia Van Vamoja Wasirfanya. Vous nous avez abandonné. Vous avez abandonné les enjoignés. Et vous êtes en train aujourd'hui, moi lamenter. Je sais que ça va pas faire plaisir à certains, mais je le dis. Parce que, il y a une tempérament, je suis comme ça. Maintenant, s'il vous plaît, wakati, yinuvan karsanga zanawasi, yinsanga zanai komori na makomori, Léo, pourquoi aujourd'hui l'opposition, il y a un baola d'ici, il dit Aliena, Azali ou Akubaliana. Eh bien, je vais vous dire, on ne va pas se le cacher. Wangi avant Momojanti Pia Wafikana, Wangas Jarabuzi, et les collabos, Wanzuani, Ambavani, Risena Rendra Unri Ingazija, Risena Rendra Ungazija, Rikene Lobingia, politique Harma Ingazija. Donc, comment vous voulez-vous
nous abandonner. Nam Gerger Kentvan va manger. Demain, Wanzouani, lui, Amadoua, va voler les bêtes enjoignées qui sont là, les traîtres enjoignés. Riwa Towehoho, Riise, Wakati Olo d'ici, Rumenti. Donc, Léo Manam Komori, il lui a bakubali, unu Manam Komori, Aikam Gazija, Aikam Zouani, Aikam Mwali, Wanyu Moti Pia Yanyu. Il faut penser à vos enfants. Léo Naiken Tongweni Faishidia, 10 ans. C'est Abdillah Ngawena Mahminga. Ngawena Mahminga. Il a 47 ans. Tu as 47 ans. Donc en 10 ans, tu auras combien? 57. Menyembaraka, il aura combien? Mamadou, il aura combien? Ça veut dire tout simplement, ces gens-là, vous êtes en train de leur donner. Namna ya ukambalo disi wa joibe daula. Wa faidishe wa na wana wao. Et puis, leurs enfants, ils vont faire quoi? Donc, ils ont bien lazimani. Il lazimani ruhuinti. Il lazimani paranyero tipia ruhuinti. Ils sont à la delilo. Ici lazimani, je réponds là. Yani lazimani paranyevan va moja runde inti. Haunanya. Na uva moja. Na wambia na kwelu. Paspo ya ukamba vale leo. Loi d'ici leo. Maikamba mzwana himi aswana. Aswani 2021. Mukeshishu moja na Georgerie wanie. Même toi sangalie ou là d'ici, toi sangalie intérêt personnel yahe. Wami personnellement, nisma bien nami sirenga engagement devant tous les Comoriens. Ambayani, je serai à Anjouan, Kamezimbo Avenze, avant les élections. Na wakati ou là d'ici, nisimla viani ou là d'ici, Amba Azali et le gouvernement sortira de là parce que Titsoku Bali Léo. Namlisha Azali, neni juamba Azali, asumana senandra tsabadia masiwa, na waswantu avwamoja, na wasirloleana, mzwana lola ngazija lola nzwani, ainsi de suite, tito mlisha Azali afanya ton mordeyo, voilà tito approuvé ton mordeyo, donc Azali doit quitter le pouvoir par un soulèvement populaire que je suis en train de le préparer. Madame, wachizi wa tukufika o ngambishiliao vanu edeba yatu inu tumabia nukaya mkinishanga dodi rejei haukaya zileka ngizo chashi zisangizo chashi no katikati no mwinchi ribakisha ambesa arma dakika 10 au 15 na ukaza kifaru edeba yatu inu ama holi we mwananyasi champion hajabanu Mohamed champion Mohamed Ben Sharaf le swala kauga dokanza ruhusa Mohamed champion lokaya uharume decret ya tolwa ni rais wa daula yokaya zivutika zoko kufanyishia mwezi wa Mars yene si haukaya humkinishia shiando le suala humkinishia kanga bo deuxième tour nga jofanya mwezi wa Afrika yeheli ho le décret heli atola le du tour loni yokaya humkinishia ebawo kena karato kufanya premier tour ya kabahi holi ho heli atolo ka humkinishia ekainkinishia nga bo deuxième tour. Ewa marhaba. Mimi zondoa mbadoka tijabanu ilirije one heli zevoti zifikiri wao muonoka ekavoti ngizo baina ya premier tour na deuxième tour baina ya premier tour na deuxième tour yonka mifumo mili maximum inijera ndi hamwezi emana ya jamwezi ndo kai dekre akakonvoke kora electoral ikaudunge sharia shay code electoral e hale vaka primaire engeba jevaje les élections présidentielles shawaligo ema député kwa jaruhusu président de la République ya légiférer par ordonnance kwa jato voti sharia endwaji we hantize conditions za organisation donc atoka rumia we sharia shale abo ekayangwa hali yo akokaba no boduka election eni yaundra 50% plus une voix avant que élu dès le premier tour avant que kanga au deuxième tour avant que kabati ya 150% yo ketsu badilindro ngo harmo heli zanziwa gono izo mimi njoa madoka ngami hapo masikitiro amdoka ngo ajuru diwambe miaza dina ngo ajuona ka iti azali said Abdullahi ngeshahidi wangu manarika wazima
2001 haruma le balinungu jouer position yangu nazali haruma zisharia zino shamjua kae Komoro ekale waibaki Komoro ya masiwa mararu watsahwelane wahundu bahati wazali ya ka president 2001 okangeza likere ka president 2001 kadejo kangasina Komoro leo yo ema andu wa siasa wa Komoro pia uziduasa wadao kwa subutu zamba haukabala mafikiro alibala ngwa wajofungwa alibala ngwa mtukuzao miti juo kazali kajaka elewe shario sikusha kanzi shao sikuyelewa usikuyelewa ukabolero na bodo na busefu wa tia Komoro harmangama hatsungua ya shirari rangu 2001 ishode shavukishe Komoro leo nga si Komorimbi shaiba ki Komoro shanga mjuoka enge article 9 ne article 12 ay 13 les ambilizo bai engezi tu appliquer wa heli zanzio uka union wakanazano go sitazila bai enisiwa warengeza reseti zao pia watsange amono nai za reseti za mali 0,2% za reseti public ne ze besoin gizo 9% gamono nai ze besoin zilonzuani leo za 32% ne ze reseti jusqu'à l'année dernière kaza paro dépasser 12%. Gamono nai ya fonction publique ilenge ketsambaziwa. Wanrupia warejei. Harumwezi siwa za hao. Bekwa reno antarejeze ukaleo ezi siwa zila zokiri rudirike na fonction publique nzima. Izo kazambishi. Chezo zibir. Hauka azali harwari article 13 sambi ajafu nyo mato afanya ma alibala kweli ila sharia niyo article ye loi organique ya kafanya répartition budgétaire yo anticonstitutionnel wanu majoriste de parochia mzima ya zamba haukeni mru wakaloze faida za hai na wayo rijarji mundu wa situation amfikiruka ila kabla ya heze asizi do harakisha ambavyo ushafuma na zile kakasi nje kuna baraka kabla heza sisi timwambia ni bano ate calendrier yinu timwambia ne heli joka hen hakami miti joka zali ko rejei yake kandida iliaje a rectifier zembi kaondo zanziwa ne constitution de 2001 timwambia nuka le binguna lisevonti ye dunia ne kundre kana badili sharti sharia shile shibadili leo shibadili shesabushi ni wezo katika fikiru kakanaenda kandida leo ngwendo ngwese ngenda zinro jina chaniti kantu kakanaenda kandida shatika suru kanguto zibadili wajokaiti africain leo inu nge kandida ngamfikiri uka hamandizo namunda ni vanu mwezamba problem ketu kema kandidangu atoka ukawenje au kwa nauka ukawenje problem hiyo nzima ewandu wanungu endo makandida waje wanegosie wana azalie deuxième tour au endo makandida waje deuxième tour wanilieze fikira ikaondo za hao wemilieni kandida wa opposition utokaenda deuxième tour yondo banu ya kuladhimu ikelewa yinu wanu Said Abdullahi na Said Abdullahi wajokaenda makandida mimi tsati jivuro ka nja
shinda na sababu shafi usamahana mina suala bena haona sida dillah hainu kutowiyo kama kitu jile tunajua kulesa bahar mayema warudingo mpango huu ozisoka ya eleo ule kandre tolo yazali ujo chilaezi yake kandida yafanya kampani ikangu chilo yangu nikondo ango jobo karma yezi yake kandida zevutizirewa ya daji nike person de service nzujua shamjoke article 118 ngaimru usuake ka démission ngondo congé ngono ya article 118 amike mwana ya article 118 ngaimru usuo yake ka démission cheyo ketsumzia yake ka démission ka hajibiwa abange waliwa mimi ngojuo kama tufanya hazibeti salamu naona bekwa mijula na mimi azalisha sikado paraneni masihune na tasi mtujozo alonizo sina ujuana bokangu jo démission na ukana démission chez article 118 ngaimru usuo yende konje na Sidi Abdullahi afikiri kaya huisha hizo shafiazi mban na hauzingatia hususan ile swala la mwisho ya ukaya yewewe ikaende wakati kujahunda ngojo sidazali au dejo kaenda kando vile harmuje zentura kirima ele swali baraka panyika jabula wakasema deba ya hizo election abo mazori jire wa kubulwa tujofikiri kama ni kampanye no kampanye ke jabula wala litijirepete sikanzania shelize mwana msho hango hayati na ukana mwana msho hango shele wala samsudi endelea si kavanga sina roho ngari shelo wana shangazi rumombe ukana ekomorike no badiliha batina wandu wa siasa wa kombato kisiasa na mwanama Muhammad Alexandre kakabo vuandaro coup d'état insurrection élection minga mwamini nzima ba de élection zembili tuzamini spécificité ya Shikomoro wala ukana shakurunge vanu vajirba za système rwasularma yezi cha il finissait par un coup d'état donc manzana bokana azali harme constitution kujibule swala libi iprema kamu jenda congé na inu na reshelize ndondo inefikira he congé inde gouvernement yakaya na tidwaza kama Mamadou na msaidie na Nurdin Burhani kwa ja démissionner warenge congé ani ngodo bureau bo masihu ne magari ya serikali la wao e sécurité na bango fanyo campagne donc itijorengwa kama nini ususia ya Azali c'est pas la même chose non c'est le même rythme parce qu'ils ont pas démissionné ils étaient vice-président élus ils étaient élus avec Ikili Luvanino donc ikabidi wa démissionner banu Bushini par exemple njema qu'on devait imiter nous souhaitons qu'Azali a démissionné Bushini est président a démissionné au démissionne kadajuro deuxième tour Ngarombo Mungu Azali ya tijuhunde deuxième tour pourquoi pas Shayao Alhamdulillah sama ewewe atake Shikomoro waki Afrika naam baso de kango candidat kutsuna tora moyo ikazalinge president zivutinga zindisingaziresi wao akana hudhulumu kana orenga jini akana joka president ile candidat et constitution prévoit kana dès que et candidature si prononcée au Cour suprême gelazima ringe congé ça c'est constitutionnel ele weje placer ministre premier non Kamransi ba Kamransi msidora mbiandabo yone la prévoir ministre premier en cas de vacances en cas de congé tu ministre premier c'est yeda jo ministre premier mais oui yeda jo tsungo mrwae ne mrwae na rizambe ndo mwana Lukmani hai narambeze kweli ils ont tous jua narambeze kweli neva nuzi habari ndi samani yeza habari ndi azalika su démission ngemwade ngamwende mwana marenge bishwade mwende mashibe yeze awashe kandida na mumrancha lawe na kwa kweli na roho hizo hai na renza kana umboteje ngemwade biamanzo amjotiliza kwa pwembili vanu niliti de toi bibu ngojeo Gamija Shafiu ekadoni para mitido para mtu ambaye Shafiu mjua kura hanani donc manzana bokana inti piège électoral
madame Chango ijo mkinishika yinu ikepia jiwazali juu sande pa namna sisi lo hunu radio organize iyo inunzia ya utoa azali ekari pangano Kambranzi shaka muri para kana rilale ruwe miti yabo doka mombo Mungu wakomoro waramini haina joka mafaka henti neke mafaka henti ke amani mesmo yarsaidishe na ushukuru ya radio RTMC debamanda yinu zikeye atamje komoro tena watu kene deba direct inshallah kwa radio RTMC rimwambia nukaya debange dono kazakifu dibakirada kansa wakati unu haina mzima ndani majabanu ikawo rijibiwa kabisa kabisa ngelazimu yarinike ya fikra hahe netroshinda ya fikra haho arumaye zevotizino pour ou contre Chautelesi madame Kanzima pour zevotizi panyishie de Kanzima anaga si sakinyume makenda kantsana sakinyume za kwelu tizile na zvotezini mana zvotezini de ajali ya Komoro votezini sijwani sai Komoro mana wanzuani kawatsokubali tournanti selenzuani na zalir sijua mbasifanya votezini ajeternize au pouvoir donc kaitom kinishia na ka hanguvu na ka wema be msumbana hadi amba maorde hali shamsidi nazongwa mbanzuani kaitokiri mtonambia mbawi maorde hali mwanama Muhammad arongwa torongwa mba assisi stofanywa referendum stofanywa à quel prix ne il faut se yandiso donc nsimwambiani mbazi votezini sijongo ikomor soit définitivement au miharbati deijao maana wanzuani katsokubali waja ambaye tournanti izie naini azala jarwaria wantu maana wao wasiconsidere ambayini katso mkinisha wangazi jao wafanya nto maurideni au yakubalishia na rifanye fete comparaison wakati sambi akotsaende ingazija kamilika shintu shimoja makandida wa haraya donc wao wasiconsidere mba wahilisha azali isharia shashini shiviri na zitogo zinziviri vavo kavasinzuani wala kavasu hususia washinzuani donc zintongozini leo ravani na muzi yangi halama ambazini des jours d'abwanya encore Komori regete na nyuma pendant 15 ans est-ce qu'ils ont des azala kotsa zo des achafion à coller se entendre ambazali a rendezema Komori lewa kojo fanya zile kafanya 2001 à 2006 à si j'ose fanya leo je crois que oui naka wa leo angazija kawashinda zabili na kutsandongoi wasikar si reconnaissait opposition toka wonsi leo Komoro mana opposition ende uketsingazija ora hangalia karsona mjua na toka wonsi donc leo qui dit opposition Komoro wantu wataha wa makompanya azali haruma zintongo zahe wasi risilani opposition na wasi rakinyume na uo na wasi va opposition wandu wafungwa pia wangazija va opposition wafungwa pia wangazija kwenye fuanzwani Wazwani kajafunga hata mwanama hafungwa tafadhali Madam Hayati mishaizo mshidaro goa haruma se plateau zinu wizo haruma ula hotel Montparnasse Dr Salami hamba na bakenvwa na bakenjwa na bakopepo kabasofanya referendum Komori kabasofanya voti kabasofanya kila kitu na tsolo banali haba alafu wewe ngawe puro yo kazi katika zofanyisha kwa tunafanyisha labda Dr Salami akahirongo wakati saikawa amba wanzuani kawakashukushmoja maana vani azali mchongo yahe de ako wangazana wanzuani maana wanzuani kawakashukushmoja beleo wanzuani stumaini mwezi ngamba wanzuani waisawa ile wapi pia washinkushmoja na yudo uvani lwamba wanzuani wa mtoria azali hanzie nchini seke leone kaza le andari ni mwana mzuani amba ministry asifikira amba yudo vana tuvukishi hauna wanzuani anzali na ishinda elewe amba nzuani ile ngama mwana mzuani datujua azali la tufe ila mélange wanzuani a essayer leo tongoniwo na ovane aiparisao asimelange tena wangazijana wanzuani wasibisari elewa
hapo haza ilo ama deifanya wanzwani wa shungushi moja leo je peux vous le confirmer c'est pas 5 personnes dans juin ilo amba azali wano ministre ndo tushindo wazinzwani bika kila mwana mzwana joue souffrance ya shinzwani na mwana mgazje ilo amba il a le iman il poursuit son mouvement asidunge nzia ina mbazi vote vusifanyishize vote maana yo dhulma. Donc wewe haya madumayati zifutika zinakufanyishia sungwa mbazi vote kazina kufanyishia maana mwana mzwani vavu mwana mzwani datso repondo par rapport na hiyo ilo amba deni rongo wao wami isongwa mwana mzwani si répondre de mon côté parce que vote zini za wanzwani na wangazija bwa mislagwa ya mwana mzwani 2021 mwana mzwani kana hukiri. Naam, Madame Mohamed shezo hayati arongoa mkaya ho nzwani sifutika zinafanyishia yewe Muhammad heli urongo wao au kaya wewe habokaya kuti mzwani kuti mgazija shawe mkomori yewe heli fikiri sifutika zichopanja kwa Wasirozi wako mwa. Anataka zani mwambie mchina na kumsumine mwana mchwa tukava numi nzwani uzamba unapo kwa rai sha naam shara kuja ngeni wanango wanango mimi hata na rogo naam ani beza wanu mimi kinyume ya huo ndo alwa rume platonio tipia ushakuru ni ranzi hale ranzi kablia na contre tournante njaparo varie ukabanu lesala linu lanzwani na mwalina ngazija nuka linoparoroha eketurnante nipiro vanu zembia zali yarirenda duka enge hakato we tournante inu definitivement hamba heni mkomori wanzo ninde kandida hambe singa wajoka contre shanga mdanuka hajoka haritsa shiadalau a long terme hakana mangalera nzwa 97 de bain etingo tourne ngazija mumali nzwani nata nsujwa mjukambo wana ngundo kwindini twamba ka wana hangu mzaza hao mzwani shati ngazija na hiyo de deba ikao wanuseda bilahi kwa tuhanza sha wa meten abunga mimizo nanzono nesedukai et solution qui nzima tuzamba banu kakabati mundu surtout président africain ya paru kubalaro harmaizi chaz exemple piazo nesi haukaya eka e peuple harma dunia ka ngendo ya manda yini wakubaliana ukangwanzwa mto yeuroha zini exemple za uneswa banu komori na tuangalia ezavira mwadi emrumshewa ikililu hakakandida hashindwa ngombo balai ikililu kaja kanze mrusha hahunde ule particulier ikililu hai ebana wakatika mtumwa ba particulier rikangazija asani hamadi hahunru Mohamed abo partika ile ke yawe hisa Shamsuddin ngona le kanzima ba le kanzima ili shafiu na Said Abdullahi wa Jotimis kwa mitsando wetu le kanzima naam eyo yani mtsando wetu ngomoja watu wa ishu wetu ambavani leo karsinda ntongo ya kavala mamgazi jau mzwani au mwali berta wetu ambavani leo naikawa mzwani wahimi amba kawatsa ituri yao 2021 yaenda nansi na wangazi jau wasalia wasihima warongoe ambavani ituri lazima niende nzwani islazima wangazi jau wajenye sishuko morshao ambavani kwelu rihimi bewe mwangalia mufti wewe mwangalia wani wenyewe ya ada manotablu wahime wonti pia wavolo wana babahasha wanwanga midze komori ni wazo wa matozini zintuzo donc yani ukomori wade havi tido kamba leo lwa disi tilo langazija tzawana Mohamed na kalo la hoho Ahmed Abdallah kalo la hoho watu pia wakalu Abdallah kaja parolo la hao Mohamed akalo maana wode mbabaha ngo welewa donc yani mtando wejana mbayo tidalili ya toko yo nti kawa mba leo isenyesa na ka kwelu watu na to pia institutions longa sija wasanyise wazuvele henzwani wazuvele na mwali be les politiciens iliamba de walio waru marangu 43 ans
wakensiwa mbavani olo disi kila ntongo yende dengazi ja yanu asirenye sasura ya peu wasu wanzuani na wasu wa mwali mana il faut réduire la population harma pauvreté il est pareil lubingi politiki ikensi harma soshanga donc wao wamisimal za wao na mwambiani watu kufira mbali munvurshao na mjerke vanwa moja rangalie runde nsi yatu ridailie uva moja wa nsi rangu mwana mgazija rangu mwana mzwani rangu mwana shimwali rihime ridai za haki zatu mana mgazija stambia mzwani stambia na mwali stambia beu wawailu amba deuwa na wawailu amba warivinga harma izidwama na zini waudu wafeidishi hao na umwambia azali asumani amba na ikawa mwade endondo wazungwe vanu heshia jeuri yao heshia nam shafiu tena ngawena dakika nzima lisolanda ila wizo mimi ngamfikiru kaze votinga zijo vira tu amini ze soulèvement populaire tu amini ze coup d'état auka tundu bahati par rapport ya nusu ya hanyu katundia tizalo entu zakado fanyi tiono ele zadovira pa soulèvement nzima kaya abo abanga mjue heli ikao vira izo mimi najoomba najota tijo tafadhali nyi wananyasi wa MPC ukole dina mwamba MPC kamjamba MPA naam no mrenti za rezonuazo kasi wanzuani si wanzuana ka ni saza na kwazinu mzikaza nao wawangazenga tuamba si wangazika si wangazika wawa mwali wamba si wa mwali si wa mwali amjoma bianuka leo yinu engazija ilo leo ngazija ya 97 au kawai shahidi engemuza wali na muhutari wakawaribu liarende tana afari nijo kekaza vanuale aukarijo kama bena mabea shahula wende wanazi jana hunu wende anradu hazi zede kazi ya wafikiana awange sidomta falalini wandu warezone komoro kabane komoro pia imaranya komoro na wanzuanda wa mali pia ndo adhulmi yao vanuye mneka ulo ne turnantino shimika wedi marashanzuwani ra mali rangazida juzi ikililu haka presida jato kaina Nurdin Burhani na Mamadu wauti wa mali sambi separei kanene Mamadu na donc wandu waone uka wa komoro ndo adhulmi hao wandu warezone hali wandu warensi ze fikira sisi mwali songe hauka enisa wandu walwe hali hiyo ungefanya block hainisiwa wa mwali ngwa dufanya block lisono kangwa 35,000 manao ujwa hui block chesiwa efa juze ngazija walo wengi abange kama nzo kweli maudu rijeli paroka na komoro wandu na rezone ukasisi wa komoro wandu arentisi wanzuwani si wa mwalisi wa mana yo nswami nukaenda hiyo na jamani surtout nyinyi mlona MPC matufanya MPA hamada wala wahandani na Afrika ya Shamsidim no ala gwa MPC c'est Abdillah Nike mikro no c'est Abdillah Ngamro no akamrengia vana nusu dakika leo wanyu ikawamba jeli mkamareta na narivu yani toka tozinzikaza na mangaliera buzimurambera buzwalo atisi mana waskar surungo wanzwani risirungo wa ekite ya tongo
mtsani mwambie njangu aba namnambie labuzi wangazija au namnambie iliyo amba olotisi wa mwali iliyo amba wa expulse wa watola muju wa exile wa olotisi au ngazija iliyo amba arengwa ajaja fungwa nzuani anda fungwa mwali namnambie donc tongoni la govani ni sila gwa ekite beti sila gwa mzuani wala sila gwa ngazija donc MPC c'est nous sommes invités au lot d'ici où sont mes programmes MPC c'est pour réunir les Comores c'est des femmes et c'est des femmes et des hommes de la Grande Comore, hein, de Moélie, hein, des Mayotte, hein, d'Anjouan. Donc, en tout cas, critiquer le programme, je l'ai là, je me ferai plaisir si vraiment, si la Katsibalia, Gamjo Fanya plaisir, nous, oui, on est là d'ici. MPC, c'est le mouvement, Ikao, Ambayani, Karsina Kinyume, voilà Karsina, ou différencie, Yamta Tokomonti, c'est pour. Justement, ritoui classe politique, il m'a demandé soutenez. Yaranga Miza Harman, 43 ans, jusqu'aujourd'hui, et que vous le soutenez. Ça y est, Harman. Oh, chaud. Non, c'est le délai. Ah, non, non. C'est quand on a dit, Madame Chamsoudine Kana, il y a que Makini. Parce que nous sommes Pierre Lovano, Gassima Bamana, les Makini, ils ont aider. Shamashawishi vumbula awe tukuziwa wanene atuvumbula mkija tukuziwa shaka nzao shenezi oui oui mimi non ngavo tukuza ngavo rapese parce que kacharungwa MPC hawema minga mwelewe shinga sija kacharungwa MPC hawema sha tsanza yani voilà tujibiwa kama comme alternative mbali wasikaba anafanya kama de l'année wala aile wangu mimi tsikazana bakana zevotinga jofanyishiha sisi ngarisutone zevotinga zifanyishia parce que ngaramino kana heubadili Komoro ngazoba kevoti minsuamini kudeta nsuamini insurrection populaire ngamwamini vote ababa ngarjomba zevotizo zende namna njema na uomba dua banga sivanu ngarjoka utilizi wanyanyasi wafungwa hafujari hawa hauziro wafungulwa na ushelizize mahakama hatukana banu mahakama hoka independant ngezo majuju wao watende wakema independant watishie dicte watishie prerogative za wandu wabonze donc ngamombo Mungu zevoti zimkilishie na waisheleza hamwizo parce que jawaina tibu manama Chamsoudine maf banu prêter serment harmeze et constitution que tuzia hoibadili et constitution uyongo ngabo article yi prevoyo raisi ya ibadili donc yabo katsu enda kinyume neserma ya irenga ho changer constitution shanga bozevoa izoka noro njarme debaio chatika ndo sheli zokana e kati waswili kambo abenze nous en 2019 amjo modifier constitution tiba ino sheli zokana utilave bango jena kinyume na dunia hao utilave shana kango lavo kala dhumani ui precise ukaya ye constitution article ni yanzi ovanu ngamlavo ukanga mjwe buzuta shautelo ala vajumla edini ngarijwa amjo timizaba ndo ngabili loka banu sotipia si wa Komoro les institutions ngejo décentralisées wa si au niveau de Comore alternative ngejo toze gouverneur chaque assemblée ngejo ka hundraji et sénat ngejo ka hundraji armezi sio za Komoro parce que hakika kanojo concentrer toutes les institutions de l'état armezi wa idima yo sisi ngasipuru armée programme Comore alternative et chez les kangodo jori vote donc sinaombo teni ngamombo dua wa Komoro inshallah ngamombo dua wa Komoro ripise ze vote amani relewane inshallah ni hundo ze vote za 2019 inshallah taala amrumsando wa Komoro na wanama wa MPC dange na 50 secondes ba non na kusani president Muhammadi Abdullahi Mshafi Msirongwamba wani msukua vote wasiwazao nous aux élections aussi les problèmes il va des mtazo organiser Azali il est capable de voler les élections il l'a fait déjà
Nas élections des ans 2021, peut-être les ans 2019. Charia, je sais pas de 2021. Le contraire va gagner des élections, comment Namré les Mamadi. Il est battu. Il est battu en 2004. Les élections légitimes, c'est 2021. Si, il avait le pouvoir. Madame, s'il vous plaît. Et débat, ihisa, et débat rijibiwa, rikana masuala maili, ikawa rikahindila niyo, ndo mfungwa waho wa Komori, ikawo wakawa kwa jafungwa shawaka ishiliwa, chawo kometre mshidazo nesa yabo, dena Shamsudini, na Madamu Hayati waonesa, namna wakawarengwa hunu, harumaye esikalia Faransa wishiliwa, ni masuala yoneso kaya zendongo ziisabana. Rikana opande wa heze voti, mzeleza hauzuri. Au hawema haina mtu hatoweza kawifubani hai hazionesa upande wa zivuti Afrika washirizi watukufu wa radio ya hatu wajibiwa abo wa mushiliani haina mtu yatoa zeduko zahe na zini ndizo radio hanza eke debai hisa rimnikaneni ono au kaide haizo rari jakaza ya mutena metra mshinda hakaataha kabla rejabaza ye debatu inu hakata ukaya ritowe Fatiha ya huandu wafanzua ayu wafanzuani no afekoni ne haina mrikao hafu au hafungwa asibabu de zabalizinu surtout na harma bahari ya maore no wandikao wafiar me bahari ya maore futi Said Abdullah au Said Mohamed Jonike Fatiha ili wandua fakaziki amin it's not true. آمين 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 اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين. Merci beaucoup. On vous remercie.